Good governance is important. We have also seen this through the past years, what it brought, unfortunately, about the lack of good governance. Unfortunately, also in the last few days, we had terrible news with regards to the FATF verdict. We have countries who have decided to vote in favor of grey listing Malta. But this shows that good governance at all levels and democratic participation is important. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista illi saritlu minn Ġes Saliba waqt konferenza virtwali organizzata mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem. Bernard Grech qal li s-suċċess ekonomiku ta' pajjiż mhux bil-fors ifisser li kulħadd jimxi l qudiem kif fil-fatt qed jiġri f'pajjiżna. Għalhekk huwa importanti li tingħata prominenza lill aspetti oħra li affettwaw lis-soċjetà ħalli ħadd ma jibqa' lura. Bernard Grech saħaq li sabiex pajjiżna jkollu suċċess il-bniedem irid ikun fiċ-ċentru ta' kollox. If we really want this country to succeed, we want our main resource to succeed, and that is the human being. And we always manage to capitalize on the abilities of every Maltese citizen. Bernard Grech qal li trid tingħata importanza lis-sigurtà f'pajjiżna kif ukoll il-benesseri soċjali, mod partikolari lis-saħħa mentali. Semma kif iż-żgħażagħ Maltin qed jaffaċċjaw diversi sfidi fosthom li mhux jaffordjaw jixtru l-proprjetà tagħhom minħabba l-prezz għoli tal-bini. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq il-bżonn li jkun hemm bilanċ f'kollox, anke fis-settur tal-kostruzzjoni u fl-ammont ta' barranin li qed jiġu jaħdmu f'pajjiżna. Bernard Grech sostna li huwa minnu li din il-gżira tiddependi ħafna fuq is-settur turistiku, iżda kull ma jmur qed tinħass dejjem aktar ħtieġa li pajjiżna jattira turisti li ħallu aktar qlieħ meta jiġu Malta. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista dejjem kien ċar fi kliemu li l-ambjent ta' madwarna huwa importanti ferm u għalhekk li fiċ-ċentru tal-ħidma tal-clusters politiċi hemm dan is-settur. We not only want to make sure that we afford and have a good economy, but make sure that every individual manages to succeed and also have the opportunity to live a good and obviously qualitative life. Bernard Grech qal li kull gvern qiegħed hemm biex jara li min iħaddem ikun iħossu komdu jinvesti u jkabbar il-business tiegħu. Għalhekk il-gvern għandu jara l-negozji jkollhom pjattaforma soda fejn jistgħu jaħdmu sabiex tkun tista' tikber l-ekonomija. Punt ieħor li tqajjem matul din l-intervista kien li minħabba l-korruzzjoni ħafna nies m'għandhom serħan il-moħħ u mhux qed iħossuhom komdi b'dak kollu qed iseħħ f'pajjiżna. They want to live a good life, a good quality of life, and they want to have their mind at rest that their government is there for the good of the people and not for its or its friends' good or whatever interest. Maria Franca Lanza, Annet News.